Coucou daholo ty raha farany entina maka antsika ty taona 2025 ty. Tsy maintsy andeha ianao androany, andeha hamonjy ny akany, fohy le fotoana lalako anao, fa tena mamisy tsy ho hay adino. Mianamonjy natao olone, izaho tsy ho afaka animoany, saingy makiniko amindray ny momba tsy indrazandroany rehefa anjara ihany. Sento miaro tsikelikely indro miakatra, tsy mahafony anilanao, tsy te hisaraka karaha tsy